Ya queda espantado el mga personajes del 18th Infantry Battalion, quien de más temprano grupo concentrado para pelear con el miembros del Abu Sayyaf na probinsya del Basilan. Después que mata con el di ila antes commander, si Lieutenant Colonel Cristobal Julian Paulo Perez, más conocido como si Colonel Tiny Perez, apuera lang del residensya na Aurora Village diwan anoche. Base ng initial investigasyon del Santa Maria PNP, konsentrado di ila anggulo del investigasyon na motibo de trabaho del opisyal ken konsiderado mortal enemy del Abu Sayyaf na Basilan. Asigun pa con el commander del Santa Maria Police Station, Police Superintendent Hiwin Salvado, no hay pa otro anggulo kita pwede sila mira, sino este lang, maski niya transferia con ele como personal officer del 1st Infantry Tabak Division. Imposible que akto este del mga Abu Sayyaf kita kina Ciudad Aura. Ang tinitingnan natin dito is yung previous assignment niya, no? So doon muna tayo nagko-concentrate. Yung previous assignment niya sa Basilan. Lakas yung kampanya niya sa against terrorism doon sa particular part ng Basilan. So yun na nga, ikinukan talaga natin na doon muna tayo nagko-concentrate. Ya pwede palyaba con el opisyal na Zamboanga Peninsula Hospital anoche, pero ya deklara siyempre muerto, liga pasada alas 10 anoche. Asigun con el PNP, posible konoce lang si Perez con el suspetsyaw. Kenya lamang pa con ele na detras lang dal de residensya anoche. Iniimbestigahan natin ng maayos para malaman talaga natin at matukoy kung sino yung mga gumawa nito. Total de 6 tupada de bala na cuerpo y cabeza, asigun el causa del muerte del biktima. Un follow-up operation ta conduci Aura al PNP, mientras tiene pa cuantos más persona, el Aura ta embuscada del PNP en conexión con este. Este lang pasaw semana, ya inaugura si Perez con el de este nuevo restaurant, alilang parte también nagiwan. Albert Luna, Dateline Zamboanga.